Taraga humdoirak suba MAMI NUMIT Chatliba Tha Sigi April ki tang mapan 2019 da Manipur State Film Development Society ki auditorium da Film Forum Manipur na sinduna pangthokre. Hairiba MAMI NUMIT asida lai khidraba film da chenja chongjaramba film gi thongmi singi photo da lai katuna ikai khumnaba utkhi. Loinana, Taragani Thoidak Suba, Manipur State Film Award 2019 Su, Hairiba Numit Asida, Manipur State Film Development Society na Sinduna, Manipur State Film Development Society ki auditorium da Pangthokhi. Hairiba Award Yentopagi Thorum Asida, Dr. J. Suresh Babu, IAS, Chief Secretary, Government of Manipur, Sri Kangabam Tomba, Actor, Sri S. Mangoljau Singh, Chairman Film Forum Manipur, Loinana, Sri M. Lakshmi Kumar Singh, IAS, Commissioner, Art and Culture, Government of Manipur na, Mathang Sinna, Chief Guest, Special Guest of Honor, Amadi, President ki Pampam Langbiki. IAS, Special Guest of Honor Sri Kangabam Tomba, Loinana Guest of Honor Sri S. Mangoljau Singh, Sri Mera Super Forum the Saruk Abidi. ngasi asi April ki tang mapan nasi Manipur ki film ki itihas da yana maru ibon numit amani haribu numit nasi mayam na chu hena khangnare ngasi ki dagi 1972 April ki tang mapan sri da Manipuri yan hanba Manipuri lol da puthokpa aduma film matam ki Manipur haiba adugumba film asi pegi Manipur ki hall sing habadi usa cinema hall amadi press talkies amadi kaksing ki azar hall da pegi hamba premier screening tawiki nemi aduda matam ngasi lengsim biriba ahalaman singna matam dugi na hawamba ngasi na ahal bobiraba adugumba ahal singna matam da phawbugi ba mix feeling ado akoi gi Manipur gi lol da ihan han akoi uba amadi Manipur gi lol gi dialogue tabada mayam gi thamoi da phawki ba adugumba ithil yana nungai ba mix feeling ado ngasi chu na hona na akoi na ningsing ba amsung madugi nungai ba do akoi ju ngasi gi dulam jotta lai ba akoi na chu muk saru ya jaraga badubu akoi na hona na bu ningsil laga yana nungai na phungduk saba adugumba nimit amani MAMI nimit aibase Best Writing on Manipuri Cinema Juries. To felicitate and honor the jury chairperson and members of the 12th Manipur State Film Awards 2019. It's their very heart and very strong dedication that we are able to celebrate today's auspicious and very delighted and amazing function and it's a grand success of the Manipuri film industry. The special jury of the feature and non-feature film, Haubam Pavan Kumar Singh, chairperson, and Nek Sagol Sem Tijendra, member, and Rajen Mitai, member, Birendra Salam, and Brajesh Koyumthem. Feature film, the film Traum 15 films yang jay aduga non-feature dana film ahum kitang lai adugi non-feature ki nungai tabase akoi like 3-4 years back akoi documentary dadi akoi Manipur zain kan mada and entire northeast region the documentary numbers akoi dang ayam banamam bane do yamna handak yeng bakan sida short film Romi ki short film amaga adagi documentary Amarjit ka Pabung Sham ki film ani khaktane yauri set. The 12th Manipur State Film Awards of the Lifetime Achievement Award goes to none other than Ekwipumna Maki Ima Yengkom Roma. Yengkom Roma, a noted actress and the first female superstar of Manipuri cinema, is being conferred the MSFA's Lifetime Achievement Award in recognition to her outstanding contribution in the growth and development of Manipuri cinema. Yengkom Roma has been passionately involving with Manipuri cinema since its birth.
Special Jury Award for the 12th Manipur State Film Awards goes to the film My Generous Village, producer Pinky Brahma Chaudhary Shovni Jain, and the director is Maibam Amarjit Singh. I guess a special jury award Manipur State Film Awards ki haitare. Ado maruina sigi film si koigi koigi ukrulda hana kano oramba arms dealer oramba amagi mangonda documentary film oina mademasi arms dealer oramba de tokto kanda ai magi farm le magi farm sida amkhanna halakan magi rejuvenate to baitare magi massage amu farmers oina hallage na maina halak baitare ado maruina asagi waris the years mana halakpa adagi magi khungangi mi singsina cross migration to baitare mapanda leiraga thabak suraga nungai gane na khanba mana mapanda chalurkanda magi khungang dong halaga farmers orakanda ai amukka ju hingal anba yai umang yokhalaga amukka ju hingat pa yai umang yanthatraga su mai maruina magi khungang si u yam yanthatle ado mana halaga u yandraga su koi khungang sida farming tawga la foi tharaga yong chak tharaga mai tawga su koi hingba ngamina yamna machang thokna hingba ngamina haiba adugi matangi wari amani ngasigi non fiction section da best short film khangse yamna nungai and one more delighted thing is like this is my hat-trick award. I consecutive I say thana award phange. On the other hand, award means more responsibility. I left in a film namjagi ge na thamoi da phawe this award se yamna noi tuga senasigi film yours faithfully have say tasengna manungi khoigi katang philosophical oba kanone minute mapan ga kano kar sangba ko second khra tasengna khoigi yam chawba nation India itself si se khoigi yam submissive nature de dum formally khone laikanda yam submissive nature oba yours faithfully yours sincerely in see kano dileba but when we are directly come down to the system adugi system duga pon onei haibedo I films the portrait on one of the tasengna nation sigi khoigi future pillar ama adi masi IAS ki experience amani smart exam pi ge na khanba akoigi private school amada oza oiba asagi nupa amagi magi nomada khoigi thengnaba mana yumdagi ne school bok sapada thengnariba akoigi law and order gi system si kadai de lege habadu films the portrait of I ahambani yours faithfully agi film da I smine award phangba se yam nungai je yam harawi aduga ai husband director ni aduga ai smine social kanoda haidi kitang influential oiba kanomada film ma smine puthokke habase yam kan inspire tawjaba yam motivated oijaba haitare film gi khongchat punsigi mathel hariba lairik sida phangbani best writing in Manipuri cinema haidana da aingon da pibi base ai haksu ta sengna lairik sina phaba phatabi wafam sigi wafam natabada henna irakna bagi bagi masi ithel piba amakhakni sigumba award ki function na sida sigumba lai iba amane na mayamna khajiktang oirabasu masak khangbi duna pibi rakpa saigi mai ke degi su yamna nongai ba phongdok jari topa side role toba film topa su kumre adagi di main role toba su release torak 3 ama ani muksina sidi kuiresi khar kuiresi film se sina first ne bu habi ai khar main role de sina first hauji aiga unaga taribasi sileba film actor mayamna koigi yamna pamnari balum laba young talented actor sileba ko asida akoi se tasengmadi akoigi sileba gi film career si koigi future actor akoigi abhimpan sinba future actor 2013 na pangthoki baduda koigi saruk yakiba adum laba talent leiraba adum laba actor ni magonagi akoigi hujik pangthok leba taragani thoirak suba Manipur State Film Award 2019 asida akoigi nominee oina best actor gi nominee oina sangak pani sing matanda khaitang paudom khaitang myam na thamjage akoigi sileba si handa pangthoi ba taragani thoirak suba Manipur State Award ko 2019 asi pangthok matamda koi nominee sange ko sida thamoi da kari phawbage aduga nominee sanga ga kai award ri koi lobudi ngam hoktre natra sidai ja koi pungning hanthaba phawdana ga film ga toge ga na khanba leiro kamai taw interview State Film Award nominee sang bangam bahai si aigi oine kwai ge chawthok chaw mi ko bane ahan basuni sida nominee sang ai se ado matungda mayam leiri ngasi aina phanghaudre haidana aingonda aigi
matungi aigi future da aina ninghanaba kesu leiroi ai wakhanda adum tawkhini mayam na su nungsibiu aduga ai matung tarakdi hen honarga state film award che lobo ngamboi je ki thamoi da akhoi gi matung da pangthok kadaba award sing da soidana akhoi gi best actor gi award soina lobagi tanja du lakani mamdi soina su thamoi da hotnabagi tanja du lakini haina thamjari ado akhoi hoju pawda charak film kaya amuk sure aduga si matana kadang habi charak pose ai film 25 muk suram do male 25 okay akhoi ahan basi kari film no ki charak pa ahan ma se takuram thar 2012 da 2012 da asina ahan ba akhoi gi kano ne ba akhoi gi film da career sangak pa haitare ko future actor gi talent hunter gi ai thorak tan smai tawna mayam gi seva taw ngamjari masiju yam chaw credit ni future actor si matung tarak pa future actor se yawbi dana inkhalak liba di koi gi film pamjaba art kala pamjaba mayam changak tana sidaija kala tawba akhoi mayam se pulap yokhat minena manipur si amutang fazna saktak pa ama oibang ngamna ba hena oibang ngamna ba gi damakta ai haijage aduga future actor si yawbiu tawpa khuding yawbiu kana bayam phangmani kana bayam lakuni ekhoi ju masidagi haujarak ko dai jawta aduga thagat sari aduga matung tarak pa khoi gi state amadi national loinana international gi award sing adagi festival sing pangthok pada chu mai pak pangam ba dung ba actor ama oibiu haidana film news update ke mai kai dagi ningsing jari thank you so much hauji aiga unagadari si o goktam khoi manipuri film maker khoi director da khoi gi national award phangkraba adum laba film director ni aduga hauji si pangthok ba taraga ni thoirak suba manipur state film award 2019 as the so koi best screenplay amadi best director gi mana phangbiraba adum laba koi gi inau o goktam ko adu hoji phangbri ba film asi kari film da award phangi ba se aru baisel si sida phangi ba koi gi nomination si kayam chang ki sim aru baisel nomination mapan chang bani tropa kai kai no habi bangam ra visual effects ne adagi audiography best actor actress adagi supporting actress adagi screenplay director duga best film so sumaina khoi gi best nominee phangiba sig mayam ji manung ta kaya mukti akhoi award phangba kama award pa gam phang khoi gi mapan sig bung de award ahum di khoi phangba ngame amana best supporting actor female da khoi di naning thujam aduga best screenplay ga best direction ga ahum di hauji aiga unagadori basi khoi gi galipa costume designer manipur da miyam sakhang biraba dung laba ai inauni aduga hoji pangthok leba taraga ni thorik suba manipur state film award 2019 asida koi gi best costume award phanglaba adum laba ai inauni ko adu hoji best costume award phangiba film si kari film da noktang haibiu alia film maming alia alia sida koi best costume award phangi ko sida kamaina phangi bino haiba isada kamaida phangaki jano adi ai gi thoido hendokpa costume da atopa film jingdagi hena kari sidida hena kari tawba lei hibage adugi kathana habiu masida aina tawjabasi akhoi maitai panghal gi oiba amaga akhoi bamon ga anisiga khenaba dubu akhoi nga sagi hujik mayamna unari basi nataba thaine dagi chatna duna leiramba fijet ka ama aina mayamda uhalle aduga anauba akhoi manipur leiba maitai panghal jingina senaramba fizol ka हाइबदी असेंग ट्रेडिशनल दा ओइबा अखोइ सिगी लमदम सिगी चटनाबी मसे आइना फिल्म सिदा मयाम दा खंगनबा ngамहल्ले हाइता खंगदबा क्या सोय अखंग हाइदा चलगा इ ताना जरगा इ मथंजु अवार्ड लौनना बाइ ट्राई तौजे यम थागनि गानि बादि स्टेट अवार्ड कॉस्ट्यूम द नत्रा अहुमला फंगी से हो अदु हेने हेना होनबदगी हेने होनबदगी अनि सुबा अहुम सुबा समाय फंगै नेबा होनबा हाबसी अखोइगी मियोइबदा लेपा याब नते होटपु होनद्रबा दगी तम्बु तमद्रदी अदुम लोइरे नत्रा अदुना होनबा अमसुंग तम्बा तमिगै लोइबा नाइब नते होनरिगै अखोइगी लौसिंगजी हेंगलकदैनि अदुना सेना हेना होनरगा मतुंगदा मरिरक सुबा मंगारक सुबा तरुरक सुबा अवार्ड सिंग मथंग मथंग लापदसु अवार्ड फंगोइ बियो आइदुना हाइजरी Thank you. Janita Manipur ki saknairabi actress ni aduga hauji pangthoriba 12 Manipur State Film Award 2019 asida akhoi best actress ki nominee changlaba adum laba akhoi actress ni aduga hariba magi film Arubi Sel hariba film asigi producer su oibiri bani aduga hariba Arubi Sel hariba film asi hadak pangtholiba award asigi damakta di akhoi nominee mapan changba adum la film ama oiribani ko adu hoji akhoi best actress ki nominee changakpa aduga akhoi best actress ti akhoi taba phangokdre ko aba sida kari fail to bibage
कैसु कायदे कई ओइनदि कैसु नुआइतबा फील तौदे कई हाइबदि नॉमिनेशन खल्लाबा अहुमसे लोइनमक बेस्ट एक्ट्रेस ngaतनी मोइना यारे ना जज सिंगना कोई खल्लावनि बेस्ट एक्ट्रेस नेना विनर हाइसदि अमना अंतरा अमना दुम ओइदरोबनेबा अदा अमना ओइरसु आई फंगौदे हाइबगि नुआइतबदि कैसु लेते दुम बेस्ट एक्ट्रेस की ओइहौरे याम थागतसरी सुमे मरमदि नोमिनी चंगैबसिंग असे लोइमक चप माने अदुबु ngसाइगी एक्ट अमतंगदि खनदबा यादबनि नत्रा अमख खनगिबाने अदुबु ngसाइ नोमिनी फंगिबसिंग असि अफबा एक्ट्रेसिंग मरकता अमनि हाइबदु ngसाइगी कमिटीजना तागा पिबिरा अबनिको अदु ngसाइगी फिल्म असि पुथोकनबा होनबंदा अखोइगी एक्टर ओइबदा नतना हाइबदि एक्ट्रेस ओइबदा नतना प्रोड्यूसर जु ओइबिरिको असि करी वाखंदगी एक्ट्रेस ओइबदगी लांथो प्रोड्यूसर ओइगे गाने खनबिगिनो मसी याम सेंग हाइबदको अखोई हजिक मणिपुरदा नमनरिबा फिल्म सिंगसे यामबा अखोई फैमिली ड्रामा अदेदी अखोई यामना अखोई हजिक हजिक ओइबा सोशल इशू ओइबा अदेदी खितंग सिदगी अखोई फैमिली ड्रामा सिदगी खितंग थैदोगा अतोपा अखोई स्टोरी लाइन दबो ओइरो डायरेक्शन दबो एनी लाइन पुनमक्तने खितंग डिफरेंट ओइबा फिल्म मा पुथोको पाम्बा इ वखलोंदा दुगा इना सुम एक्टिंग तोरागा एक्टर अमो एज एन एक्टर ओइना तोरागा कुमले तादि अखोई डायरेक्टर अतोपा मिसिंग हाइदि मिगी मखारा थबक तोरतारगदि मीना तौ हाइबदि सारा दुम तोरगा लैताबनि अदुते अइना तौनिंगबा मोंग आइदि अइना सुमाइना अतोपा मखलगी मोंगी ट्रेंडा फिल्म से पुथोकनिंगबसे इसाना प्रोड्यूसर ओइदरगदि तौबा यारोइदबगी अखोई मोंग अमो उरकपदगी अइना इसाना मसी प्रोड्यूसर ओइरा पुथोकजबनि सेन याम फंगनी अखोई मणिपुर फिल्म तोरगा पैसा याम फंगनी अइ यामना कनो मिंचत लेगनी अदुगी यामनादि अइ खलुदे तसेंगना मणिपुर फिल्म बु नुसिजबा पामजबगी सुम तौजबनि माने सुमी मरमदि ngसाइगी अखोई एक्ट्रेस ओइना अतोपा कंपनी ने नेपि मतमदनी ngसाइगी स्टोरी लाइन अदु मखोइना डेभलप तौरगा हाना लैजरमदब नत्रा अदुगा इसाना पुथोकपिबा फिल्म असदि इसाना अपाम फिल्म नतगा वारी स्टोरी लाइन इसाना पामदु खंजरगा बगी चांस अमो फंगेबा थैंक यू थागसरी मतंगदा अफफबा अखोइगी अवार्ड फंगबा याबा फिल्म कया अमदा अखोइगी खोंदा पिरक्तनको अवार्ड फंगबा ओइबियु हाना हाइजगे थैंक यू हौजे आइगा उनगदरिबा अखोइगी सकनारबा अनि असि अखोइगी हौजि पांथोलिबा 12 मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड 2019 असिदा अखोइगी बेस्ट फीचर फिल्म की अवार्ड फंखरबा अदुमलबा सकनारबा गाक्तनी हारे ओनम हाइबदि लैनम हारिबा फिल्म असिदा अखोइगी बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड फंखरबा दुगी फिल्म डायरेक्टर अमदी प्रोड्यूसर अनि लैजरे डायरेक्टर ओइबिरिबा इगी नाउ माइपाक्सना को अखसाइगी लैनम हारिबा अदि ओनम हारिबा फिल्म असि पुथोकनबा होनबा मतमदा कई अवाब नत्रगा कई कमाई फिल तौगी अदि कई लोकेशन चटपदा थेंनगी अवाब खतंग हाइबियो तांखुल म्यूजिक एंड फिल्म एसोसिएशन पुलगा वर्कशॉप उन तोए 5 days वर्कशॉप विथ अदुदैदुदा अखोगी तांखुलगी इचिनो अखोगी फ्रेंड से उनबदगी फिल्म हम पुथोकपा पामे अना हाइरकपदगी केनो इबाइनीना फिल्म से सागत पावरपने और माना अखोगी तांखुलगा मैतैगा अनिसीगी रिलेशनशिप थाइनगी येलोगमीगी अखोगी हौरकपनी तांखुलने इयामनी मैतै इनाउने हाइबसे कौनगरे हुजिकी जनरेशन जिंगना मसी करीना कौनन मनो हाइबसे धर्मना जात बिजातना मसी खाइबनी मसी अमुक पुंजलगा इखोइना मैतैगी अमदी मणिपुरगी ओइना अखोइना मेरा होंगसोंग बाना मखक तोइ मसीदा मरुइबा thematic values oil laga ekhoi wari se semkalakpane manas wari se pukhalakpane aduga sumaina tawduna ibaini na film jam wana kape ado koi film ji yam reality oiba documentary gi petal lom da sangsel laga yam reality oina pu machat namne anouba film ne do aina masi ekhoi na yamna technical usina de reality oina masi innocent art oina yam innocent art oina pu film gi machat amada film je puthokpane nungai jere mai paksana aduga unajaga dor कोई फिल्म असिगी ओनम हारिबा फिल्म असिगी प्रोड्यूसर अमदी एक्टर अमोस वाईएल कोई फिल्म से कमाइना हदी फिल्म प्रोड्यूसर अमा ओइगे से कमाइ खलखिगे अदुगा सि करी वखलदगी फिल्म जिना चंगखिबगे अदु खता हाबियो फिल्म की थ्रू दगी कमाइना पिक्चराइज तौरगा अखोइना सुमाइना अखोइ अमगा नुक्सिनारगा जिंगमि तमी हरकपम अमतगिनिगो से अखोइ खन्थमिननबा पिक्चराइज तौबा पिक्चर रोमदा फिल्म लोमदा पुथोक याना बजे कमाइ तौगदगे से आई तामोपा का ताना जरगा अदोडे तौरजेना अदम हौखिने अदम आई इसामक तांकुलने हुंपुंगदगिनि थागचरी अदो मतुंगदसु अफबा फिल्म मयाम पुथोक्तुना को सिंबा अवार्ड सिंग अरे नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता पांथोकपदा अवार्ड सिंग दा मना लौबंगम्बा अवार्ड पंबंगम्बा अफबा फिल्म सिंग कया पुथोकपिरो हाइदुना हाइजरी थैंक यू